namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course, namuntlha ta hi khelela hi Mandla Gingirikani, a fellow YouTuber, loko a ri karhi a tisa perspective ya yena eka rifu ra Maraj. So you need to understand ku Maraj na Mandla Gingirikani i khale ku ri vanhu lava va ri ti-friends khale, like mina loko ni tiva channel ya Mandla Gingirikani hi 2018 a va ti-friends already. So a hi vhete ni nghena mhakeni. So Mandla Gingirikani i fika a tsala ti-post a tisa his perspective. Post yo sungula hi leyi hi vhete nghena i part 1 leyi. A ku hi ku kaneta belief leyi yi nga duma sweswi yo Maraj a khendleni. A ni tshembi ku Maraj u khomita society like i tidlayeni. Swa ni nyenyetsa, swa ni kwatisa. Hi timhaka to swilo swo tala a swi make sense. Xi kona xi nga kona. No vona ku tshemba ku hi ta hanya until ntiyiso lowu ze wu huma. No vona ku tshemba ku hava lowu nga ta kunguhata ku va a ni dlaya. Ku va ni kumeka ni ri karhi ni humesa mativonelo ya mina. No va ni doubt-a narrative leyi nga kona sweswi yo Maraj a khendlini and i lo ti dlaya. Na vona ku tshemba ku ni nge fi like ku nga ri khale like through violence or ni fika ni threateniwa va ni dlaya. A ni tshembi ku Maraj swilo leswi a kha a swi tsala ka Facebook ya yena a swi tsala hi ku swi lava, a ri ku fosteriweni, a ku swa vavisa, a ku kun'wani wa wu tiva ntiyiso. Okay, ya ka part 2. Ya ka part 2 hi leyi part 2. Ni na ku tshemba ku ntwanano i dlayiwe hi vanhu lava a va tiva. Ni kombela mi sukela ku jamukela Chavi. Chavi i innocent, a nga tivi nchumu ku ya hi mavonelo ya mina. Of course ni hleketela ku na vanhu lava a va kolota ntwanano mali or something, and vanhu lava a va nga lavi ku hakela payment yo karhi or swilo leswi a va n'wi kolota swona, even then va kunguhata ku va va n'wi dlaya. And then of course va fika va create xitoritori xexi xihungwahungwana xexiya xa le Red Room, va ri karhi va tirhisa Facebook account ya yena ku endlela ku va va dlaya vuthala. Ntwanano a ku ri n'wanuna wa marito ya yena, a nga ta tsala xilo a tlhela xi delete emakumu, hambi swi rheketela njhani. Wena u to va swi ku kwatisa, swi ku nyangatsa i ri wexe, mara status lexiya a xi tshamisa sweswiya a xi nga susiwi. So if hi mpela a ti xavisini, like a xavise moya wa yena for riches and stuff like that, why a nga zangi hi ku fuma? Why a nga onangi ti-buildings na ti-machine like tiyindlu tikulukumba hi swi twisisa ku hi mpela munhu loyi no ku na something wrong? Why a nga ri na movha yo durha ya mavito a ni tiko a tirhisa movha wa yini? Ntwanano a ku munhu njhe kahle wa ordinary wa normal, a ku nga na anything special about him. And minkarhi yo tala a khandziya taxi a North or a Bri. U nga va njhani va Illuminati and still u famba hi milenge? Ya swi make sense swona. A hi yo ponzi Mandla Gingirikani. Njhani munhu a khendla va ku i khendlile mara still a fambi hi milenge? A swi make sense. A ku swa vava, gaza Facebook yi endla rifu ra yena xihlekiso. A point leyi of course I disagree with it, but I continuing. They took things on a face value and ran with it. Unfortunately, I cannot translate that, and swi twisisa ku ta swi translate njhani. That's why kusukela sweswiwa ta hamba ni tag-a vanhu lava nga ku ni koloteni hi nkarhi wolowo, ku fana na mali na property kona kwala ka Facebook leswi kombisaka swona, so that if no kumeka ni disappear like ni nyamalala or ku humela swin'wana hi mina ku ya mahlweni swi kota ku tiveka. Alright, even then if va tag munhu wa ko veri i Tiyiselani wa N'wahasani, a ku na hi yimile mfoni ni yimele movha or mali leyi nga worth the car. Nkarhi wo hi londana ka ti-WhatsApp na ti-calls wu hundzile, ka fiwa. Vanhu va ku dlayela swa wena va tlhela va ku u lo tisunga. So ni kombela endla swilo swa straight info. I teke movha wa mina u yisa ka vanghana wa wena va Nigeria, even then mi fika mu hi stripa. I teke movha wa mina u yisa ka Nigeria va wu tsemelela wa sustela ti-parts and stuff like that. I nga twanananga na mina or ni nga ku nyika mpfumelelo and ni kha ni nga swi tivi sweswo a wu swi endla. So ni kombela i hakela mali tanihi sweswi hi nga twanana loko ri mpela wena a wu tsotsi, as you can see. So mi fika mu n'wi veka tihlo mi yisa loveri Tiyiselani N'wahasani. Hi fike hi va hi n'wi feke tihlo ku if something happens to Mandla Gingirikani hi swi tiva ku hi landza yena mi yisa luwa. Right, so hi kha hi hindza ka this one part 2 ya ka part 3. Ya hi leyi part 3 a ku gaza Facebook a ku wow, a ku mara mina ni nge miyetiwa handle ka loko munhu endla
mona lowu mi nga wu endla Maraj, which means loko handle ka lowu mo n'wi dlaya. Loko na hanya a ku na lexi mi nga ta endla xona. A ni chavisiwi hi munhu wo ka a nga twisisi ku famba yini. Maraj a lunghe ngopfu, a tlhela va na mbilu ya kahle. Loko ni chika of course hi xihahampfhuka OR Tambo, loko ni ri karhi ni suka a Grahamstown, loko se ni lava ku tshama a Johannesburg, ni hlanganise hi Ntwanani Maraj ePark Station. Misalo i ni byele ku ni n'wi landzelela. We landed in some platforms, even then ka ndhawu ya kona hi kona laha hi nga fika hi khandziya train ya hina, xitimele. Kambe a hi zangi hi xava thikithi ya train ne. So swi ni stressa swinene, timhaka to a ni twi na ku hi ta khomiwa. Maraj ivi a ni byela ku ni relaxa, mara mina swi ri ku ni confuse-ni ku endleka yini, ni nga twisi nchumu ku humelela yini kahle. Loko hi cheka George Coach train station, Maraj ivi a ni byela ku languta mahlweni, nga langutisi ndzhaku. Xi ku hey DJ laha hi le Joni, i famba fast and i langutisa kwini a mahlweni. Fike va straight, loko ni languta hala na hala ni famba straight and fast. And then vi ni vutisa Maraj ni ku masiku mi nge hi khomi na. And then a va ku hayi wena famba kunene wena, nga langutisi ndzhaku. Maraj a xi ni khandziyise xiparapara. So kusukela siku leri ni ve ni decide ku na siku na rin'we a ni nge hi khandziyi xitimela. A ku ri minkarhi yo tika. A ni tshama na yena na buti wa yena kulani eTroyville, Bertrams, Bessville. Se a ni dyondzisiwa Joni. Hi hlule swo tala, tindlala, magings, no robiwa. A ku dyiwa mabanzi man'wani mo expire na va Nkoshi, Zanele, Erens, Jovet na van'wani va ti-cousin ta yena. A hi celebrate ti-birthday ta vanhu hinkwavo lava hi kha hi tshama swin'we ka that compound le Bertrams. A hi vitana house liya or yindlu liyani the White House. Laha ni tivile ngopfu, ni tivile swinene. So nsota lowu nga hundza wa ti-5 ta March a ku ri birthday ya mina, so swi kumeke ku i lahliwini hi birthday ya mina. Lembe rin'wana na rin'wana ni wisheriwa birthday like these few people like a va feyili ni vo Abel Vruvai, Pfunani, vo Thato kwalano, and then Ntwanani Maraj. Lembe leri message kusuka ka Ntwanani a wu nga ri kona, a wu nga ri kona hikuva already se Maraj a lovile of course. A ni swi tiva ku hi birthday ya mina a ni ta nyiketiwa message wukulu, ku tlhela ku vekeliwa an old picture leyi nga ta va hi kha hi vona laha hansi of course. Mara lembe leri a nga ri na nchumu, a ku ri empty. Swona swi nga vi swi ni kombisa ku hayi impela hayi Maraj a nga ha ri kona. Hayi a hi joke ni, i swilo swa straight, i Vine miswa loya forever hi nge hi n'wi voni. So i vula image yaleyo as you can see there. Yeah, so hi ta hi kha hi hindza of course from part 3 ya ka part 4. Yeah, so hi fika hi vona fika tsala ku mi nga ze mi ni bayizisini. N'wina yanani mahlweni mi tsala hi ti-red room ta n'wina. Mina ni ta ya mahlweni ni tsala hi Ntwanani Maraj. Nakona ku hava la nga ta ndondometa ya vuloyi bya n'wina ku ni nga vulavuli matitwelo ya mina hi ndlela leyi mina na Ntwanani a hi khomanisi xiswona. Mi ta zema ku Ntwanani a wu nga ri munhu wa vu-satanism. Mi busy no tsala mathyaka la ka Facebook hi yena. Mi rivala ku just because was an open book, ku na vanhu lava nga va khumba, ku na ti-career ta vanhu leti nga ta pfuxeta like ku va a ti saver like ku a pfuna vanhu, ku tlhela ku na vutomi straight a nga byi saver. Misa loyi a nga ri wo huma la misaveni kambe a ri gift kusuka ka Xikwembu. Ya a nga va a vhayini misa mara a swi vuli ku hi n'wi rivala ni. Loko u ya ka Twitter ta fika swi kuma ku number 1 ka trending is hashtag justice for AKA. Vanhu lava i vanhu lava va n'wi rhandza, so vanhu lava ve le ku kombiseni ka ku va nga ri khomankangi kahle timhaka ta swilo leswi nga endla ku AKA a za a lova. A va zangi va miyela ni leswaku a kota ku va arresta in peace. Miri ni nga ha tsali hi Maraj, wena mani we, why Martin Luther still a ha kuma ndlela yo va still ku va ka ha vulavuriwa hi yena na swilo like every day. Why Mandela na yena still a ha ri topic hani i lovini, why yena a nga tshiki ku arresta in peace. That's what she's saying here.
why ma vulavula hi Yesu Kreste I been line for I vulavurini why Tupac na sweswi a dominate topic ta sweswi ni ri ka tinsimu hinfo vanhu va n'wi chayisa Tupac so why ma ala ku hi tsala hi vanhu va hina mi lava hi ya vulavula hi va Queen Victoria or va Michael Jackson va Kobe Bryant come on mi nga hi tweli vuswa wa ni fike ni byeriwa ku swilo leswiwani ni swi tshika like ni nga vulavula hi swona ni tshembeni if himpela a ku ri mina ni tshembeni if a ku ri mina ni nyamarisa leswi yena a nga nyamarisa swona a ta va a ri karhi a endla huwa yikulukumba swinene a ri karhi a ni yimelela a ta va tinghenise swinene ka ku lahliwa ka mina a ta va make sure ku swilo swi famba kahle hi ndlela ya kahle mi nga ti mi ta ni twela fole la kasi kona vanhu lava va nga n'wi attackeni Mandla Gingirikani unfortunately I did not read the comments a hi Facebook ya ka n'wina leyi a ku na loyi a nga ta ku stop or ku regulate thyaka leri wena u nga ri tsala ka wall ya wena hi Maraj so please mi nga na ku ni vulavurisi Maraj a ku ri munhu loyi a respectiwa swinene ka media la South Africa of course ka media production space a wu swi tivi ku Xikwembu xi ku vitanele yini wena of course ku i ncini Xikwembu task lexi nga ku nyiketa yona okay kambe wena i fike u n'wi moka in death n'wi chengerini a ku shame on you so why fike hi rivala hi yena na kaneta mina vo tala va twina ku Maraj was a comedian ka mina Maraj a nga ri comedian a ri mahlweni ngopfu ka sweswo was fine misa loyi a ri motivational speaker loyi a ri na some level yo va a ri fan no va munhu loyi a nga very very honest maphorisa ya ka Facebook a va fambeli kule na mina and maphorisa ya ka Facebook a va ni chavisi maphorisa lama a ma nchumu ni le ka nenge wa huku ku va ku sweswo hi tshama hi hanya ka minkarhi leyi Xikwembu kahle ka xi tsarilo ku vulavula ku swo biha hi xona a swa vava yeah of course hi ta va kha hi hundza ka part 4 ya ka part 5 okay yeah aku part 5 aku last post itsala ku last post ku ze ni vete ni la video ni vona a fika tsala ku i last post ni vete ku okay let's make a video sure swilo leswi ku khale nga ni swi landzelela a no lo yima yeah leswi swi endla ku ntwanano a va ri grade i ku a ri avid rate like a hlaya ngopfu ku ri munhu loyi a hlaya swinene munhu loyi of course a na knowledge swinene ku swi fika ka swilo swa like Bible na timhaka ta history in general timhaka to a ku ri munhu loyi a hlaya swinene yeah loko a ri karhi a sweka tin'wana ta ti-show van'wana mi swi voneni ka live like in Giyani a va a pfule buku twana loko a na ti-problem a vulavula okay a vulavula a yisa ka ti-problem ta yena ka vanhu lava of course a twina ku va n'wi tekela nhlokweni like they trust him they care about him loko ni twana a tsakini swinene ya a nghenela ka tinghoma ta choral vonini aku a vanhu vo tala mi nga swi tivi sweswo ku ri munhu wa music wa choral ne a na talenta special of course which was storytelling and a swi tikomba loko a ri karhi a director or loko a ri karhi a edita yes a hi rhandza wa yena Kofi kambe misa lowu a rhandza mintirho wa yena ku tlula hinkwaswo ya misolo a tiyimisela swinene eka swin'wana na swin'wana lexi a ri busy na swona twana a na award yin'we ya special leyi a yi receiving from Kakiso TV hopefully you know the TV a ku ri award leyi a nga yi wina loko hi ri karhi ka Christmas party i nyikiwe award for neatness ku swilo leswi ya swi endla a swi ri neat like clean Maraj a xi ti rhandza shame a wu ta kuma ntangu yi kha yi hatima ndzemba wu ri njhani a ni tirha ka creative space of course swo edit and stuff like that mara a nga ta rivala blazer ya yena loko a tloka ntirhweni loko hi vulavula hi munhu wo ka a nga ri selfish a hi vulavula hi ntwanano Maraj misola a lava ku share mina na yena a hi ri na agreement ya ku mina I share my Showmax pass with him and then yena a share Netflix pass with me ku ta tika a nga zanga ku ni jaja ku va ni ri jozi a swi ku as long swilo swa wena u nga ringeti ku swi zama ka mina hayi kahle mfo so mi ta tsaka u va ni mi byela ku a hi nga ayinana xo hlekisa i ku misa luwa a wu nga ri type ya mina hayi a mina we Mandla Gingirikani hambi munhu wa la ku tikhoma a wu nga ri type ya mina ni na type ya mina lola sorry mfu mara a ni zamini ku tikhoma mara
ya ne anyway hi yona end ya series ya hina leyi of course a ni lava ku va kahlekahle ni ti humesa kahlekahle ni ti humesela matitwelo ya mina ka ku hundza ka yena misaveni ni nge pfuki ni kombele ku rivaleriwa ku va ni ri vumina ende ku va ni ri karhi ni ti humesela sweswi ni nga ti humesa xiswona ni twa ni khala kha swi tiva ku a ni n'wi appreciate-isa ku yini na mina khala ni swi tiva ku a ni appreciate-isa ku yini swi tele swilo leswi a ni ta swi share hi vuxaka bya mina na ntwanano swin'wana swa swilo swi ta tshama eka yena na mina misa loyi i tlhela ni kumela na ntirho ivi then a tlhela tirha swo karhi na mina ende a nga zanga lava share ka payment liya laha hi nga fika kona la ya swi helerile loko ku ri a mi nge za mi subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe Your way, your way, your way, your way, your. Azga Pereche, Azga Pereche. Oh, okay, okay, okay. We say.